Hoofnuus vanaand. Die interministeriële komitee oor migrasie het terugvoer gegee oor die deportasie en repatriasie van ongedokumenteerde buitelanders, as ook oor die uitleweringsproses van 'n Britse voortvlugtige. Daar is 'n klein sprankie hoop vir die kritiekbedreigde Afrika pikkewyn by een van die belangrikste broeiplekke vir voëls in Suid-Afrika. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die interministeriële komitee oor migrasie sê die uitleweringsproses vir die Britse voortvlugtige wat in Suid-Afrika vasgetrek is, het begin. In Dodana Mkanyisi Chuma word deur die Britse polisie gesoek in verband met 'n drievoudige moord op sy 42-jarige vrou en 2 dogters, onderskeidelik 15 en 5 jaar oud, in Engeland. Die 45-jarige Zimbabwese burger verskyn maandag in die Johannesburgse Landdroshof na owerhede hom tydens 'n internasionale klopjag in Kensington, Johannesburg opgespoor het. Die slagoffers se liggame is op 6 Julie in 'n huis naby Bedfordshire in Engeland gevind. Tydens 'n media-konferensie in Pretoria het die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kibai, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en Interpol geprys vir die suksesvolle inhegtenisneming van Zuma. Once we have received the alert from Interpol, we acted swiftly from a multidisciplinary team conducting tracing, and the suspect was arrested in Kensington, Johannesburg. At the time he went through OR Tambo, he had not yet been flagged by British authorities. So if he had been flagged, he would not have entered the country. He will be extradited to the UK once I have signed all the extradition documents and requests as required by the law in my capacity as Minister of Justice and Constitutional Development. Die uitleweringsprosedures na die VK sal na verwagting binnekort begin. Die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het bevestig dat meer as 53,000 ongedokumenteerde buitelandse burgers verwerk is om na hulle lande van herkoms terug te keer. Die interministeriële komitee oor migrasie het terugvoer gegee oor hulle vordering met onwettige immigrasie in Suid-Afrika en die deportasie en die repatriasie van ongedokumenteerde buitelanders. As of close of business of the 11th July 2026, a total of 53,449 foreign nationals have been processed for either deportation and repatriation, which is dominated by the following. Malawans are actually at the point of 80%, followed by the Zimbabweans and Mozambicans. Kubai het in haar hoedanigheid as voorsitter van die interministeriële komitee die beweerde onwettige deursoeking van huise en besighede van diegene wat vermoedelik ongedokumenteerde migrante huisves deur burgerregtegroepe veroordeel. As of 8 July 2026, 205 cases have been registered. 350 persons have been arrested, 69 cases were pending investigations, and 112 cases were on the court roll in relation to incidents linked to unlawful conduct, intimidation, incitement, and related offences. Government will continue to act firmly against criminality, vigilantism, public violence, intimidation, discrimination, and attempts to conduct informal enforcement of immigration-related concerns. Die komitee het ook bekend gemaak dat Suid-Afrika finansiële bystand aan Malawi verskaf het om die vrywillige terugkeer van sy burgers te vergemaklik. Under the current arrangements, government through various departments, municipalities and entities is funding most of the repatriation and deportation operations, including transport, security and accommodation related costs. The government commenced with assisted repatriation process following challenges with regards to the Malawi government not being able to discharge its responsibility to sufficiently fund the buses for repatriation from 14 June 2026. Intussen het die March in March beweging aangedui dat hy voortgaan met sy beplande betogings teen onwettige immigrasie op Donderdag.
Welkom terug. Die gevolge van meer as 100 jaar se goudmynbou word nou in dele van Noordwes duidelik sigbaar. Volgens die Raad vir Geowetenskap is dit weens jare se grondwaterontwatering en herbevochtiging en die streek se dolomitiese geologie wat gelei tot sinkgate, grondpad meegee en suurmynwater. Dekades van ondergrondse goudmynbou en die streek se dolomitiese gesteentes het hul merk gelaat. Sinkgate kom nou in en om Klerksdorp, Stilfontein en Orkney voor. The sinkholes occur as a result of the dolomitic rock, the dissolution within the dolomitic rock, which can happen over a long period of time through natural occurrences, and sometimes it is exacerbated by human activities. Die uitpomp van ondergrondse water uit myne, bekend as ontwatering, is geïdentifiseer as die primêre oorsaak van sinkgatvormering. So, with the mining activities, underground mining activities, as they go deeper, there is often a need to dewater the underground groundwater so that there is space for mining operations. So as the mining occurs, they continue dewatering. So that often destabilizes the environment because the dolomite rock would have cavities underneath, and those cavities in a natural environment, they would be filled with water. And if you remove water, you are creating a cavity, a void, and then there's often a collapse. Die studie het 69 mynbouverwante sinkgate in die gebied geïdentifiseer, maar sluit nie sinkgate in wat deur ander faktore soos swak waterinfrastruktuur veroorsaak word nie. Kenners waarsku dat geologiese gevare soos sinkgate onvoorspelbaar is en gereelde beplanning en monitering van die grond vereis. Die Oos-Kaapse LIR vir Openbare Werke en Infrastruktuur, Sifokasie Lusiti, sê sowat 87 behuisings-, water- en sanitasieprojekte is gedurende die 2024-25 boekjaar deur kontrakteurs onvoltooid gelaat. Volgens haar is die projekte gestaak weens kontrakteurs se finansiële uitdagings. Die Nonyameka Primêre Skool in Ndakane buite Stadterheim is een van die bouprojekte wat onvoltooid gelaat is. Sy sê, dit beïnvloed die leerders baie negatief. Toe hierdie projek begin het ons gehoop dat ons behoorlike toilette sou hê. Maar tot vandag toe het niks gebeur nie. Leerders moet nou steeds hierdie ou toilette gebruik, waar bakstene en sinkplate besig is om af te val, wat hulle lewens in gevaar stel. Skoolbelanghebbendes blameer die regering, maar navorsers meen anders. With the level of execution and also looking at the level of practicality on the experience of the contractors, you do have issues with the abandonment of projects, but most of the abandonment of projects is not just because government doesn't want to implement. It can also relate to the capacity of the contractors, but much more, we also have systemic issues that the contractors need to understand and how to then deal with it. Because at times when you are not paid on time, contractors can easily abandon a project. But we also want to let them know issues of compliance, that we can actually be able to hold government accountable, or you can be able to write emails on how to approach the contract administration. We do have a challenge of the responsibility that is bestowed on contractors and the obligation, understanding the obligation that they take on immediately they contract with the department. And most importantly, I know that we have committed to paying contractors within 30 days, but the reason why you need a particular level of a contractor to build a project is to ensure that they have the necessary muscle and capability to run with the project. Die konstruksiebedryf Raad het reeds 52 kontrakteurs op die swartlys geplaas en die departement sê die onvoltooide projekte het 'n impak op sy werksaamhede en begroting. Daar is 'n klein sprankie hoop vir die kritiekbedreigde Afrika-pikkewyn by een van die belangrikste broeiplekke van die voëls in Suid-Afrika. Die Boulders strandkolonie in Simonstad het die toename in broeipare getoon die afgelope jaar. Wetenskaplikes waarsku egter dat dringende ingryping nodig is om te keer dat die spesies in minder as 'n dekade tegnies uitgewis sal wees in die natuur.
Die Boulder Strandkolonie is een van die belangrikste in die land en is die tuiste van 9% van die wilde populasie. Nagenoeg 10,000 broeipare is al wat oor is in die natuur en in die afgelope 5 jaar was daar slegs afnames. Maar die jaarlikse sensus van die kolonie by Boulders het 'n toename van 92 broeipare getoon vir 'n totaal van 720. So it really speaks to the fact that we don't have to continue to watch declines, that there is hope for the species and that the outcomes based on conservation action can be positive. And, we need to realize this is one year and one positive year, but we need to celebrate this win. And it really talks to the hard work that penguin rangers are doing on the ground, collaborations that we have with SANCOB and the City of Cape Town, and working together to try and save this iconic species. Baie faktore dra by tot die ernstige populasieafname, maar een van die grootste bronne van kommer is die kompetisie vir kos. Verlede jaar is 'n hofbevel toegestaan na 'n ooreenkoms bereik is tussen BirdLife South Africa en die Suider-Afrikaanse Stichting vir die Bewaring van Kusvoëls of SANCOB en die kommersiële sardien en ansjovis grootnet visbedryf. Dit behels die sluiting van vissery rondom 6 belangrike Afrika-pikkewyn broeikolonies aan die Weskus, die Suid-Kaap en Algoa Baai. Dis 'n groot oorwinning en die hoop is dat dit sal bydra om die spesies terug te bring van die gevaar van uitwissing. Now it's really important for us to monitor the impact of that management intervention, and that's part of what we do across the colonies that we manage and that other people manage. And it does give us again hope though, but we need to be able to measure that impact and what that intervention is going to have. So the monitoring of that intervention is vital to be able to understand what impact it's had. Sanparke is 'n noue samewerking met die Kaapse Metro, SANCOB en ander organisasies om onder meer habitatbestuur toe te pas, navorsing te doen en siek en beseerde voëls te rehabiliteer. Mariska Botha, SAK nuus, Simonstad. Die sport en die weer volg net hierna, bly by ons ingeskakel. Tennisnuus. Die eerste gekeerde Jannik Sinner en die Duitser Alexander Zverev sê mekaar tans die stryd aan in die Wimbledon-eindstryd in Londen. Die Italiaaner het hard geveg om sy man se enkelspeltitel te verdedig, maar Zverev, wat hoop om sy eerste Wimbledon-trofee te verower, het die eerste stel met 7-6 beklink. Kom ons kyk hoe die kragmeting op die grasbaan verloop. Darren Cahill there. Trying to get his man going on this first point. Andre Agassi was with him for a number of years and a number of Grand Slam victories. Sir, that's enough now. Weber as Diraki Moore doesn't want to hear anybody shouting between first and second serves. Die verdedigende kampioen Argentinië het Switserland met 3-1 geklop in 'n dramatiese kwartfinale van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi in Kansas City in die VSA. Julian Alvarez en Lautaro Martinez het 1 doel elk in bykomende tyd aangeteken en sodoende sy plek in die halfeindronde teen Engeland verseker. Argentinië se Alexis McAllister het in die 10de minuut van die wedstryd die openingstreffer aangeteken. In die tweede helfte het Switserland in die 67ste minuut die telling gelyk opgemaak. Breel Embolo het tydens die kragmeting 2 geel kaarte ontvang en is afgestuur. Die laaste 2 doele is in bykomende tyd aangeteken. Creo que encontramos un rival que nos puso en aprieto. Hy sê Switserland het baie goed gespeel. Dit was moeilik vir Argentinië om te wen, maar aan die einde kon die spelers die wa deur die drif trek. Om die halfeindstryd van 'n wêreldbeker te haal is nie maklik nie, maar natuurlik is dit opwindend om die volgende ronde te haal. En dis waar ons jou vanaand groet. Dankie dat jy saam gekyk het. 'n Voorspoedige nuwe week vir jou. Totsiens.